Is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani ir-riżultat tal-falliment kollettiv u morali li teħallsu il-prezz għalih iċ-ċittadini. Dan intqal mir-rappreżentant Oli tal-Unjoni Ewropea għall-affarijiet barranin u l-politika tas-sigurtà Josep Borrell f'konferenza annwali mal-ambaxxaturi tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. The unfolding tragedy in the Middle East is the outcome of a collective political and moral failure, which the Israeli and the Palestinian people are paying a high price for it. And this price will continue increasing if we refuse to see the situation as straightforwardly. This moral and political failure is due to our real lack of willingness to solve the Israeli-Palestinian problem. Fid-diskors tiegħu Borrell għal dak li qed jiġri jista' jibqa' jikber jekk ma tkunx indirizzata s-sitwazzjoni. F'dan id-diskors ta' madwar 3 kwarti Borrell tkellem ukoll dwar l-importanza dialogu b'mod diplomatiku biex jinelbu l-isfidi preżenti. Preżenti għal din il-konferenza annwali kien hemm il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola li x-xahar li għadda marret mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen f'Iżrael fi żjara li nqanqlet rabja kbira wara li xaqilbu favur l-azzjonijiet Iżraeljani u ma ħadu din il-pożizzjoni minn jeddhom mingħajr ma tkellmu mal-istituzzjonijiet Ewropej u l-Istati Membri. Membri parlamentari Ewropej ukoll talbu għal reżenja tal-President tal-Kummissjoni Ewropea u qed imexxu petizzjoni biex tiġi sfiduċjata. Fl-aħħar jiem Metsola ġiet ukoll ikkritikata li għandha id-dem fuq idea tal-ġenoċidju tal-innoċenti Palestinjani inkluż f'pajjiżna.